I ćao svima, danas ću vam pokažem kako da nađete driver za bilo koju GeForce grafičku karticu. Najbolji način da nađete oficijalni driver jeste da odete na sajt proizvođača koji je proizveo vašu grafičku karticu. Znači ja idem na GeForce sajt i na prvom mjestu naravno odabrat ću GeForce, na drugom mjestu odabrat ću koja je to serija, pošto je meni GeForce GT 220, to je znači 200. serija, idemo tu i sad znači odaberemo ovdje 220, meni je već to odabralo. I biram operativni sistem, znači meni je Windows 7 32-bitni i dole znači jezik, neka isto ne English. I ovdje sigurno će vam biti all, znači postavite ovdje što piše recommended. Idete start search i evo dobili ste dole neke postavljene drivere, znači najbolje skinite ovaj gore što je na vrhu, znači kliknemo tu, idemo agree and download i idemo save. Znači ovdje uzima 216 MB ovaj driver i kad se skine driver jednostavno se instalira i to je to. Znači hvala što ste gledali klip, ne zaboravite da ostavite like i komentar na ovaj klip, znači puno bi mi značilo, i da subscribe-ujete na moj kanal. Vidimo se u sljedećem klipu i to je to.